Акмезжит районунун Мамак коюнда 2 сутка давамында 3 яшлы баланы кыдыралар. Муса Сулейманов кеченлери уйледен сон саат 4-те кайып болду. Окланчыкны 15 километрлик территорияда кыдыралар. Мамак эмде комшу көйлерини бакып чыктылар. Все местные водоемы уже дважды были обследованы водолазами. Принимают участие также кинологи с собаками. Мы не остановимся до тех пор, пока ребенок не будет найден. 3 яшлы бала жойылганы акында июльнын 24 күнү онун анасы хабер этти. Огланчык татасынын кезинген вакыт көздөн чоюлду. Комшулар айтканларына көрө, араштыруу операция тез башланды. Это было где-то до 3 часов дня, говорит. А в 6 часов уже приехали поисковые машины, милиция и все здесь, кинологи. Там поля, там леса нет, дальность километров 5. Баланы бүтүн кече араштырдылар. Куртарыcı ve укук корчалыйчылардан гайры араштырууларда yüzlerce gönüllü iştirak etti. Adamlar mында Кырымдын чешит ерлеринен келелер. Бүгүн күндүз да иш девам этти. Бу жерде 300 полис, Росгвардиянын 200 хадимы, Февкуляле вазиетлер хизметинин 27 куртарыcıсы ve 7 нусха махсус техника чалыша. Крымспас отрядынын 20 куртарыcıсы этрафтаки эпысы хуйларынын бакып чыктылар. Ve Сулеймановларынын эвине якын ерлешкен хавыздын түбүнө кере тешкердилер. Араштырууларга 5 расчет кинологлар желп этилди. Да, вчера, да, действительно, когда у нас в деревне объявили через мечеть, через группу о том, что вот пропал мальчик, все волонтеров вперед, просим помочь и все остальное, народ просто встал, вышел из дома в чум и пришел. Да. Баланын бою 110 сантиметр, орта карарда. Saçları sarışın, ela көзлü. Üstünde көк түсте футболка, кою мавы шорты ve beyaz ayakkabı kiyilgen edi. Oğlançıqtın fotosu ve esas malumat olğan kağıtlar Akmezjit rayonunun köylerinde ve Kırım paytaxtının sokaklarında yapıştırıldı. Araştırуу fişler bugün gece de devam ettirilecek. Sabina Diniyeva, Elmas Blakimova, Ramazan Alivapov, Alim Sidaliyev ve Arsen Fukala. Millet için.